वैक्सीन कापलुबदगे लैखिदबनी हाइबा अंगलवादी वर्कर गे मिसी यंगसिनब सीएम न खंगहनख्रे कंपेंसेशन पीगदौरे कोविड-19 की वैक्सीन कापलुबदगे लैखिदबनी हाइबा कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल गे वार्ड नंबर 9 की मनुंग चन लैबा कुंबी तेरा खोंगदगे वाहेंगबम निंगोल नावरेम ओंबी सुंदरी चही निफु निपान की मिसी असे ऑफिशियल की माइकैदा असोइबा लैखिबरा हाइबा यंगसिनबा सीएम न फोंदोखिबगा लोइनना अंगलवादी वर्कर ओइरिबा सुंदरी मिसी असिगे कंपेंसेशन पीगनी हाइना इमुंग मनुंगदा सीएम न थाजबा पीख्रे ngasi सीएम सेक्रेटरीता मिसी असिगा मरी लेनना इमुंग मनुंग अमदे लोकल एमएलए याउना मरी लेनबा सिंगापुरना सीएमएन बिरेनगा उनखिबा अमदा वाफम सिंग असि सीएम ना इमुंग मनुंगदा फोंदोखिबने पनबा याबदे लैखिद्रबी सुंदरी फेब्रुआरी चैचत 12 बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कुंबी पब्लिक हेल्थ सेंटर दा वैक्सीन कापखिबने कापलबा मतुंग नोंगमा लैरगा चैचत 13 एलर्जी अमदे लाइहौ तौरखिबने अनाबगी फिबम लुसिलकपदगे मोइरांग सीएचसी दा मखाताना लायेंगनबगीदमक एडमिट तौखे मधुगी मतुंग अमुक युमसा कैसा नुमित्ता कुंबी पीएचसी दा लायेंगनबा पुखतखे अनाबगी फिबम लुसिलकपदगे इम्फाल दा लायेंगनबा पुखलकपदा मोइरांगे सीएचसी दा मिनिट 20 ऑक्सीजन थाजिलमलगा लैखिदबनी हाइरे मयाई काबा चिंजाक्तगे लापथोकसे ओ हेनरी ngasi mirol asina leibak asigi tunggi lambi lepkadoribane aikhoi mayai ka bachanjak tagi lapthokse haksang fana lainaba honasi haina social welfare minister o henry na haikhre wafam asinga se manipur lenga ki social welfare department na sinduna nasa mukta bharat campaign gi saruk ama oina palace compound da leiba board ta pangthokiba sensitization of students on psychoactive substances used with म्यूजिकल कंसर्ट हौदोकपगी थौरमदा मिनिस्टर न फोंदोखिबने क्विज कंपटीशन इसै नोंमाई अमदे मयाई काबा चिंजाकना मांगहन कयागी मरमदा अखंग अहि कयाना वांगांगबना मपुंग ओइना पांगथोखिबा थौरम अदुदा वांगांगलदुना मिनिस्टर ओ हेनरीना मखाताना हाई महिरोई ओइरिंगै मतम असिदा फत्तबा लंबीदा चटनब खक होनरोइदबने अफबा अमदे कानागदबा हिरमदा मतौ तंबदी फै अदुबु अइखोइदा मांगजगदबा ओइरबदे फना फजबा ओइरबसु अइखोइना मतौ खक तमलोइदबने हक्सांग फना लैसे अफबा तुंगी युंबी अममम ओइना बहोनसी हाइखे मणिपुर की तोंगान तोंगान बा मफमदगी लाकपा महिरोइ कयाना सरुक याखिबा ngasi थौरम अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर एनजी उत्तम अमदे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मकोक थोंगबा ऑफिशियल कयाना मरु ओइबा मिथुंग ओइना सरुक याखि कोविड वैक्सीन कापत्रिङै हाना चेक तौगदबने एआईटीयूसी हौजी हौजी कोविड-19 पेंडेमिक ओइरिबा लाइचत असि तपना तपना मणिपुर दा हंथरकपा अमसुंग लाइचत असि ngaktoknaba कोविड वैक्सीन कापगी थबक कन्ना सथरकपा अफबा खोंथांग अमा ओइरबसु हाइरिबा वैक्सीन असि कापत्रिङै ममांगदा मसा हाना चेक तौबगी तंगाई फदबा लई हाइना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी मणिपुर स्टेट कमिटी गे चेरोल अमना हाइरे सेरोल असिना हाइरिबा वैक्सीन असि कापख्रबा मतुंगदा निंगथिना यंगसिनबगे तंगाई फदबा लई मरमदी हौखिबा फेब्रुआरी गे चैचत 18 दा वाहेंगबम निंगोल नावरेम ओंबी सुंदरी कौबी अंगलवादी वर्कर अमा कोविशील्ड वैक्सीन सुट अमा फेब्रुआरी चैचत 12 दा कापलुबदगे लैखिदबने थवोंग असि इंडिया की मफम अतैदसु अदुमक थोके मसी चेक्सिनबा वाटपा फजना यंगसिनबा वाटपगे ममी चाउना ताई मसी एआईटीयूसी मणिपुरना हक्सिन लौबगा लोइनना इंक्वायरी तहनिंगे चेरोल असिना हाई करिगुंबा थवोंग असि चेक्सिनबा वाटपा निंगथिना यंगसिनबा वाटपा मरा लैरमलबदे मतिक चाबा एक्शन लौखतकदबने लैखिद्रबा अंगलवादी वर्कर असि एआईटीयूसी मणिपुरदा एफिलिएट तौबा अंगलवादी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन मणिपुर गे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की यामना मरु ओइबा मेंबर ने लैखिद्रबा सिगिदमक लुपा लाख 50 की कंपेंसेशन पीबगा लोइनना इमुंग अदुगी मियोय अमदा मसागा चानाबा थबक अमा पीनबा यूनियन असिना तक्सिल्ले मातुंग तारकपदा कनागुंबा मियोय अमबु वैक्सीन असि मसाना यादना नंफुदा कापीगनो मसिना तुंगदा थोगहनिंगदबा थौदोक थोगलकपा याय लोइनना यूनियन असिना थौमी असि लैखिदबदा इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारी हाइरे एजुकेशन अमदे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना पुन्ना चटमिनदुना
hꯧrakliba angangsing semgatpa matam oire Rajen. Social Welfare Department na sinduna sanitization of students on psychoactive substance use with musical concert ngasi Palace Compound da laiba Baiga Chandra Open Air Theatre board ta pangthokre. Thauram aduda chief guest oina saruk yakiba Education Minister Sorok Haibam Rajen na hai Education Department amadi Social Welfare Department anina punna chatminaduna haurakliba khunai asigi tungi yumbi oigadoriba Mahiroi Singh semgatpa tangai fade ngasigi mirol na tungi haurakliba mirol da amuk thogdang sinaram gadoribane afaba wakalda isagi phirep lauba tamsi haiki hauzik lairik tamliba Mahiroi Singh mama mapa singna nongju nungsa khaktana thabak suduna khongbal kotuna nung thangduna na khoibu semliba ase hayeng mi oiraba matamda khunai asida miya mamangda mama oiriba sing sauthoksanaba amadi mi amamam oinaba hotnaribani haibasi kaugdaba phai masi matam pumnamakta Mahiroi Singhna ningsingduna leigadabani class 10 tamliba matam phawbade ima ipana haiba induna kina chatuna mama mapana yengsinba ngamlammi adubu college ka khraba matamdade imanaba mayam tinarakpadage kanagumbana fataba lambida chatpa drug saba mayai kaba chinjak saba miyoi kayamarum thengnarakpa yai aduga afaba misu thengnarakpa yai pumnamak adugi maraktagi nangonda mayai kaba chinjak ase sasi haiduna fataba lambida chatnaba honarakpa matamda thongna phana ai ngamloi nang tinadrabasu yai haiba ngamgadabani makhoi adu khunai khandaba ngaktani haibase nakoina kauroidabane Minister na hai mama mapa na senaduna leiba kaya ngasidi khunai asida number 4 na chingba mayai kaba chinjak lalonba miyoi kaya thorakpadage khunai ase ngasidi leikha tahalli loinana mama mapa na masa singda tungge asa tauruba kaya kaihalle aduna nakhoi matam pumnamakta section gadabani tungi mirol ama loisinaba hotnaba haibase matam changde adubu tungi mirol ama yaukhatnaba hotnabadadi matam change Mahiroi Singh mapung marai fadringaida aranba lambida chatpa tamjaroidabani lairik laisu tamliba angangsinggidamak Social Welfare Department na tauba yaba thabak kaya tauri Social Welfare Department khunai amadi tungi yumbi sembada achauba thogdang loriba department ama oire Social Welfare na angangsingbu mamagi puknungda leiringaidagi hauna senaduna lakle Social Welfare gi thogdang khunaida asuki matik chawi hainasu minister na makha takhi khul thadoktu na chatkinaba kihalamle Nagaland amadi Manipur galonaba Tamenglong district ki manung chanba Toksem police station na konba Katiyang khulda leiba khunja sing Nagaland gi khunja sing na khun thadoktu na chatkinaba kihalambaga loinana nongmai round kharasu blank fire tauramle thogdok ase ngasi ayuk pung 9 lom taba matamda Toksem police station na konba Katiyang khulda Nagaland gi khunja khara laklaga khul ase nongmanini gi manungda thadoktu na chatkinaba khunja singda kihalambani haire press na phangba pawgi matungina Katiyang hairiba khul asida yumnak nifuga humdoirom leiba khulni thogdok adugi matangda khunja singna kibadagi Katiyang khulga thangnana leiba ngam hairiba khulsida lanjenarakpa yaure thogdok adugi matangda Toksem police na mafam aduda sangsinduna ngak senbagi thabak chathari haire